page 194 et 195 ka Tafsir al Quran de Surah 9. Allah dal infiru fere yahon habugol jihadi ndin khifafan harakon foygitibe bi mana harakon goto goto wasigalan ma harakon teddube. Infiru ya habugol jihadi ndin khifafan hara ko on foygitibe sabu cellal wasigalan ma harakon teddirabe sabu musendiji bandu ma barmeji. Infiru ya habugol jihadi ndin khifafan hara ko on foygitiɗo on armaki wasigalan ma hara ko on teddiraɓe armo. Infiru yaɓugol jiyanni khifafan hara ko goto goto wasigalan ma hara ko on boyi. Kala ko firirɗa ɗe ɗum ɗo akhi fo muɗum no selli nore tafsirji mi mana ko afirangal o kala man yermo wonirɗa yaw haɓugol jihadi. wajahidu tinoroɓe mo walikum jawle monɗen wa anfusikum e wonkiji monɗin fi sabilillah fi bantuko lawol Allah ngol. Dhalikum ko ɗum khairul lakum ɓuri on moƴƴande in kuntum sollati ke ta'lamuna hiɗon andi. Law kana harandi jihadi latino aradan ko jawdi aduna weɓiti ɗum qariban ɓatti ɗum wa safaran e voyage qasidan hakkindiɗo mo woɗɗa la tabauka ɓe jokketano ɓe hettina walakin skoni ɓayɗon ko fi lahara ba'udatu woɗɗi alayhim e maɓɓe a shuqqatu sagara on. wa sayahlifuna aray ɓe wondira billahi inde Allah nden sa yiltitike ɓe na la istata'ana wallahi si meɗen taganano si meɗen wawno menen kadi la kharajna men yaltayno men yaha ma'akum wondude e mo wona bali faale yuhlikuna anfusahum. Allah wi woyi dari ɓe no halka hoore mum huɗagol fenande wallahu Allah ya'lam hima andinam no kamɓe la kadibuna ɓe fenayi. afallahu anka nelaɗo Allah yafike ma lima adinta lam kono kon ɗum yananɗaɓe yo ɓe yilto haɓugol hanno landoɗaɓe tefaɓe hatta yatabayyana laka ha ɓangane feñane alladina ɓen sadaqu marɓe gonga e maɓɓe ko waɗi kon hiɓe yiltade wa ta'lamul kadibin anda fenaɓe fenoɓɓen ko fiyun la yastadinuka disino tako ma ya yiltagol haɓugol jihadi alladina ɓe yu'minuna billahi gomɗinɓe Allah abadan wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde ɓe dunginotako ma yiltagol an yujahidunde ɓe tinnoroyta ɓe walim jahle maɓɓe ɗen on fusimi wonkiji maɓɓe ɗin wallahu Allah alimun ko anduɗa ɓe muttaqina woloɓe Allah ɓe. innama yastadinuka andu ko dunginon to ma yiltagol alladina ko ɓe la yu'minuna taw ɓe gomɗinaɓe billahi Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde warta bat sikkitike qulubum ɓerɗe maɓɓe ɗen fom kamɓe fi raybim e nder sikke maɓɓe nden e taraddaduna ɓe rutinno ɗon bi mana ɓe waɗa yaha yiltojo e yaka wala waradu wara ɓe no falano al khuruja yaltugol yahabugol jihadi tawi ko gonga la addu lahu ayyayno ɓe bilani jihad ndin ko raɓɓiɗi o uddatan e bilande walakin skoni kari Allah tigi a yiwoni o falaka imbi'athahum immingol ɓe yaha fathabbatam ko ɗum waɗi o tabintini ɓe Madina ɗon wagila ɓe wiyana uqudu jooɗe ma alqa'idina wondude jooɗiɓe law kharaju sabu hay ɓe yaltuno fikum hakkunde mon ma zadukum ɓe ɓeydata noon illa khabalan si wona perditu si wona foolede wala awda'u wallahi ɓe liɓayno khilalakum hakkundeji moɗon e ko wiyete wala awda'u wallahi ɓe lo'inayno khilalakum hakkundeji mon moƴƴa yabghunakum ɓe ɗaɓɓitanay noon alfitina fitinaji ɗin muskilaji ɗin tawale fikum no hakkunde moɗon onon gomɗiɓe ɓen samma'una lam jentotoɗo ɓe nanana ɓe jaɓana ɓe wallahu Allah alimun ko anduɗo bi zalimina toño ɓen ko ɗum waɗi kanko Allah o hoddiri yo ɓe yilto composi fita ɓe yaw lagadi btagawul fitna gomɗiɓe ɗaɓɓitani noon fitina on tode min qabilu ko ade ko gallabola ka ɓe waylitanma ɓe jiimidiranma al umura fiya kuuji ɗin hatta jaa al haqqu ha gonga kan ari o jahara feeñi amrullahi fiyake Allah ɗen on tawi kamɓe kaari huna ko ɓe añoɓe ɓe yiɗa ɓe yarlaki wa min huna e maɓɓe man yaqulu on mono wiya nelaɗo idan li yanana yande wala taftini hara fitinalila ala faamu fil fitinati ka kandiri fitina sagatu won ko ɓe yani ɓe unti wa inna jahannama anduno noyiti jahannama la muhitatun konge huɓutunge bil kafirina e feraɓe wa in tusibka sibima hasanatun moƴƴere tasuhum metta ɓe moƴƴano wa in tusibka seɓiɓe seɓima musibatun musiba yaqulu ɓe wiya gada khadana
gomdi men nangino men jettino amrana fiyaki amen on fima min qabilu ko adi o yatawalla be huccita be salawamta kambe fari wono ko be welti be wewli kolwe lan yusibana menen hebata men illa ma kataballahu lana sona kon ko Allah windani men kala ko afirda lurrugol men sina ko Allah hoddirani men hewtata men huwa maulana ko kanko ni gido amen on wala Allah ka kala falyatawakkalul mu'minun won ko gomdi be hani holorde uli hal tarabbasuna bina tawsidon habbitani men illa ihdal husna yayni sona gotele mojjire jididi o ko dum wana go men habi on men foli on men wari on men hetti jale mon den dum ko mojjere ma on foli men nati men mayi men nati aljanna dum kadi ko mojjere ko wana hanno menen non no tarabbasu bikum meden habbitani on onon kadi gotele boni jididi an yusibakumullahu go Allah hebina on bi adabi letta min indi hara ko yurude ka makko halkan haramen tawak aw bi aidina ma awrewna de ka juude amen ara ko menen woni ko soppi on wari ko gotele didi menen kadi men habbitani on yon non fatarabbasu habbitani men gotele di mo ida inna menen kadi ma ko meden wondude mo mutarabbisuna ko men habbitani ben gotele de bondida buli on figu dépenser taw an e yidi awkar han ma e anyi ko burani wo lan yo takabbala minkum jabantake on do innakum onon kuntum lati ga mani be fasikina yaltube doftare wa ma mana'ahum hadano be sakkano ke be an tokubalande jabbete minhum e mabbe nafaqatum dépense ji be wadi di illa annam sona sabu ko tay kon kambe kafaru ko be yeddube billahi Allah wa bi rasulina laado makko e kadi wala ya'tuna salata be rata tuttugol julde ndey illa wa hum sona rakabe ko sala ko be amube darora gotal kenen jodo julana no ay darade kenen daro baro e ko nandi so tay dum no julde no ngabude sundulla no mijitade konon be julirta wala yunfiguna be ittata sadaka illa hum kadi sona rakambe kari hono ko be anyube be yida be yarlaaki